Dunia imebadilika sana. Dunia ya sasa hivi inaheshimu mtu mwenye matokeo, siye mtu aliye bize. Unaweza ukawa bize kweli, unafanya kazi kwa muda mrefu, unafanya kazi ya kuchosha, unafanya kazi ngumu, lakini kama huna matokeo katika hicho kitu unachokifanya, bado dunia haitaweza kukupa attention. Attention ya dunia ipo kwenye matokeo. Matokeo ndiyo yanaweza yakakupandisha juu kuliko kitu chochote kile. Kama unakuwa bize lakini huna matokeo, hauwezi ukafika mbali katika dunia sasa hivi. Dunia sasa hivi inakubali matokeo sana. Matokeo ndo kila kitu. Kwa inabidi watu tubadilike, tuhame kutoka kwenye kuwa bize na tuende kwenye kuwa wazalishaji. Kama unakuwa bize alafu hakuna kitu unachozalisha, mwisho wa siku utajikuta kwamba dunia itakutupa nje. Na dunia inapokutupa nje, sio kwamba dunia ni mbaya. Dunia inakutupa kwa sababu wewe sio mtu wa matokeo. Hata tawi ambalo halizai mara nyingi huwa linakatwa na kuruhusu kwamba matawi mengine yaweze kutoka ambayo yanazaa. Kwa hiyo dunia jinsi ilivyo inapenda mtu wa matokeo. Unapokuwa bize, angalia kwamba ubize wangu unaniletea matokeo au unanifanya nionekane tu nina mishemishe.